Nara mala kenyam biya kamal. Kajan gwas me bana rachling. Ke kui kir ma yadit. Gwad jalan chawutin. Dio jecha jan. Kan lunjok. Kia kan neben rei wich ka Afrika. Kia ka sa Sudan. Ngay kona gwanu Ramadan chaban yukwam. Dr. Riek Machate. Ramadan and boss kum South Sudan. Shitka rwanti liin kalinga no jenimu te ka gwam choten Dr. Riek Machate biadut dewujana ntema ajen Ramadan chido dewujan Dr. Riek Machate gwat ban ko ling rajadan inshallah ke jigde kan kwaran kon tin cho jek midilis gwat me shi kwarne ke me yadit te jek kana kwar Emirati rewicha ka United Arab Emirates ke UAE ken chige je gwas mjon chimnen yana moko turna me ken di chijek ban mandanan chiken kul lat ki men chika matin ko do badana dong de kuma ndangro kuma South Sudan ken kuma UAE la United Arab Emirates do badana de let kel ke je shit ke do badana shanga je no kirma yadid wen winmi ko ba mar be jaka very strong ala mar dan da kam kuma South Sudan kene kuma mentere wiki Middle East ala UAE ki United Arab Emirates gwada men bukono kwen chala do President Kirma Yadi tiga je kene Emirati ki kuwar ndanan ka wujen winimi President Salva Kiir Mayardit tiga je kene His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed mishiga jego shiga rach ka dup ti ngach kwana kirma yadit ka shet ko kirma yadit gorjen o de dul gorka de jako de ramagwa ke de jakaman yamre ka South Sudan ka de Middle East alaji United Arab Emirates de ga tiglong midit ko de kan namo de kan jaka jab betitin ala shire ke quality education maradian charai ke kui kane la por kane do badande kag de purga je ki de kum South Sudan da te ka agriculture mudi no chicken na mo chicken lat chikir ma yadid ba chicken lenin rajba ka kui infrastructure ki let which chika let tayni ki let doli rewi ka South Sudan ko do badande shang shop da ben ga jere wi ka South Sudan chika raja mo chicken kwen chika menen yan magwat ma ga ture chalaro ken shika roitin ko do dan dong de South Sudan da let kel ke United Arab Emirates ko do dan de South Sudan da chang chop men te re win tin te ga Middle East da jagor ke de kan kum South Sudan de kan lok gwasa me shi kan kwadang ro shika roich ke shi kan raj mo kan kwen no lo kum South Sudan kan United Arab Emirates kan buka let kel Minister of Presidential Affairs Ambassador Shol Mawut Ajongo Siala do nena kadin kontin chawolat kwerne kirma yadit kana kwarante rai which and winimi ke UAE eno kategor ke ke tego lonko dong de kum South Sudan de kan kajek michi kum South Sudan ta michi roi ke United Arab Emirates ke dobran der woni am kajeka shamugo chicken lat na bo la UA delegation kene de content buku rach tilaji United Arab Emirates akene bika ben re wika South Sudan ko kor gwasen be ben ka do badan dong de kana binyot do badan de na pur ke je go badan de mining de lat ke je la gold mining ano ken element ya la kona te pinjere wijen winimi ka South Sudan do badan de ka kamrar ke je ka de South Sudan de kan lan mugwa ki de kan dol de kan to ko milet ken ka shit ke building to go re which ka de ka shar kan galat ka de grig de ala content choy kan an winimi de kan kar yala ka shikaro me kan la no binede konti la UAE delegation ke United Arab Emirates buga chubre which ka juba ka kor gwasan be jiro dana chala ne me no kirma yadit jare wujin winimi ka kwiko be kum South Sudan kene kum Emirati ke kum United Arab Emirates baka loy marka agenda na gore no de nyoy kel biatamal